Jodake County ma Kakamega ochwalnegi singo mag dongruok mopogore opogore kinde limbe jatend piny William Ruto kono. Singogi oting'o tudo stima e gwenge, tudo pi kanyakla kod gero apeini. Ruto wacho ni dongruogegi medo bedo makare kaluwore koda tiyo machiegni kod josiasa mag ODM e sirkande. Tumekubaliana ya kwamba sasa sisi ni timu moja. Hiyo kazi tutashikiana, na Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tukiungana hii kazi yote hii itafanyika na tutarahisisha hii kazi. Sirkal ma jomoko luongo ni barwa bar neno ni okelo ne jodake County ma Kakamega mich ka jatend piny William Ruto ochopo kanyo koyango chenro mopogore mag dongruok koting'o mano mar stima. We are going to be spending 2.7 billion on rural electrification. Tunaelewana jameni? Tunataka kuunganisha watu 35,000 wapya katika huduma ya stima katika awamu hii yetu ya kwanza ya kuunganisha stima mashinani. Omedo ni mar neno ni stima ochwal e gwenge te, gibiro tiyo machiegni gi jood bura ma county no kendo neno ni stima ochopo ne ji. Kila mbunge anajua kwake mambo inaendelea namna gani, na tumekubaliana wao ndio watatusaidia tujue ni kona gani haijafikiwa na stima. Kamano bende osingo ne gichwalo pi ka chenro no ochiko mondo orum ka chop giko higa manyien mar neno ni ot ka ot nigi pi freji. Almost 200,000 people will benefit from that electrification in Kakamega County. Tunataka kufikia Disemba mwaka ujao, awamu ya kwanza ya hii project ikamilike, watu wakunywe maji. Chenro mar gero apeini jatend piny owacho ni ng'ikruok nobedo kaluwe koda chik mar omenda ma higani mane olwar momiyo chenro makamago ok nyal timore. Kata kamano osingo mar doke mesa mar neno ni pesano oyudore. Tulikuwa tumepanga mpango mzuri, tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, si ndio? Tutaenda tupange tena. Jatend piny bende olando gero chichni maromo 19 e county no mabiro bedo manyasani manigi kuonde kano chiemo ahinya mago makethore mapiyo. Tunajenga soko mpya 19 hii Kakamega County. Tayari soko 8 zimeanza. Zile zingine tunafanya procurement. Kuna mahali tuko na matatizo na ardhi, tunashirikiana na wabunge na county government. Pur mag niang' bende nokodong' chien kosingo mar ng'iyo wach bech niang' ma jopur yuago ni piny. Bende osingo mar medo chwalo machiegni mbolea manengone oyweyo mar medo jiwo pur e gwengego. Tunataka mkulima apate haki yake. Bila ya mkulima, bila ya miwa ya mkulima, hii kiwanda ni bure, kwa sababu haiwezi kusiaga hewa, haiwezi kusiaga maji, haiwezi kusiaga makaa. Lazima tutafute miwa. Mimi nawahakikishia, tukishirikiana na county government na mheshimiwa baraza yuko hapa, tutahakikisha kwamba hiyo mbolea inafika mahali wakulima wanaweza kuifikia kwa njia rahisi.